Okay. Salama, minchina na Kadeltino Guerreiro kiarion tipwehi unakate. Nya chitu nyenye tumujika nyenye kipanjereme muntipwehi wenwe atitiu na api yanki kusaka para urawine koma. Mipuro akavano ukumu ntipwehi puro akuna mpula mwewa kumana mama. En 2000 vale iyun. Vano watu welacha mira ucho simpwanaka yapanka chirepi hip hop hapo athothene yapanka jelele. Igitara yangijiva vano. Mipu puwa himera kama malawira nyumama. Vamiki mpelu ruma putu usoma. Majimika halu soma mejmu beira o pemba mwani. Masi umaputu unaona kapela mejmu chuelie ni muji kololo. Wira television uruma putu unaona. Wewa wakumaka unambula. Unoni hapa unambula ngwe. Masi wewa kumaka umaputu ngwengwe. Unawoni ya mejmu Mozambique intero kera. Vano va piwa kumaputu unaona in 2 millions. Vano 2 millions pupa cheraka yele li twila konilin television wira pa casting kahiki imaku inehni janiele wiri concurso wira na phela tho wipa chono para depois pa ukela television ni wipa kacha votaria mipuwa kukela 2 millions ele agosto cho outubro ya malaya phuganyariki em primeiro lugar miwira khu itwile hokolomo ukijiba baba vale pipa chendraka yele litwile yokarerelela yomujigelela vano 2013 pipa chendraka album lola primeiro album yo pachera ya Deltino yo e paraka ne hani paraka mwaha Jose Pires depois Jose Pires puro aku studio a hockey hana wira weba hockey jivela wira moto unoma na guitarra lola unepo wira ya we uri preparado uhaya uhotokota me kuko shukuru pura ku studio ngwe mpaka cha machipo pili sonyo ni deshe sai masonyo lola pikumelela ka sonyo lola atha wachi vakaja yela sonyo lela editore kongoloti puki hana ka wira we ku imuchi ko hokichiva na sina riki contrato. Fue sina riki contrato baba vale epa ikarera yo mucho kelela no baba. Kipachereje mpaka naba. Rokochu uyo wile mesmo fruto chenyenya ba. Va uchuela epatu tahu ituyulu pale porque ineria cho wira we wa hichueleke. Hu mano we tipale. Kilokale ba no kala ni problema yulu pale. Mano ipatu ilela makhalelwala itu yulu pale para hiva ni chueleke ni ngwehu ni nkhumehu mano ni ndwavai para chuela wira ni ndwavai ni chueleke wira ni nkhumehu thivai kera mano ipatu ilela wepo tu khala unrwa Estados Unidos da America athotelayo masi wachuela wira weki nkhume Mozambique kinkhumo na mpulo Cabo Delgado ubeira porque weba moto unlavula moto wokhala wa na werpo ula khana khala Estados Unidos da America ula Mozambicano ula wane ula okhabula vano ye ituyulu pale ni chueleke vano mitimana kinera wira mamuchi ko thene kimpankaka kinhela chitu chowane mapiko etufu rumba tichowane kinuwele nyenye chitu nyenye atitiwa ya pipe akayo yakikusaya ba para uroko ni hera makoma ikwashala nyo michi tukihokhala na wamuru baba khala yo khalai vano chenye akilianle mamuji kalala wakalala kina hela chitu nyenye vano ya ituyulu pale ni hiliale ni nkume hui vano makhalelo wa Afrika olupale mesmo porque uhana Mozambique uhana Malawi uhana Zimbabwe uhana Africa do Sul we warwa so Mozambique unono north wenwe ikomanyo chinji uhana mabego uhana tufu uhana rumbo uhana era kiholiala chitu chikina unyambani wapyako uhana kahiki zori
África ole olu pale. África do Sul ikoma chikina. Zimbabwe chikina. Mas África wa mocharo. Vano wa aproveitar rinha chitu chotene nyenya. Ino kala chitu chinji mesmo chinji. Para upanka chitu cholu pale. Mas kaninchula wa aproveitar porque África itu yulu pale. Moçambique só kaheme gene chitu chulu pale. Ni varele chitu nyenye ni varele chawingu. Ni varele. Ni chinandi va chitu chorera. Mesmo. Ni chuelo varela. Wera makhalelo wa Africa itu kinalo itu poto khali tu yulu pale porque podi umudari makhalelo a sociedade ela poelela porque por exemplo miva kimopa viola kolola wipa chipo chakanyo que hovia que horror Portugal que horror Utai o França que hopia weba poto khali ne talento ikina yole petale kera tie vano yele yo wipiela yo panka makhalelo itu yulu pale porque weba wora kupanka ninrima una ruta uhitepie wewa cholupanka sana ninrima una ruta. Ganhar pouco mais, viajar para Paris, passeio bué, monta bué, conhecer a torre enfim. Quem me dera ter pouco mais de sorte, ganhar na lotaria e poder curtir. Mas o bolso é pequeno para tanta coisa que eu tenho em mente. E o país em que eu vivo, o salário mínimo é muito baixo.